Bona nishiwa abantu linjani ezindaweni ezihlukeneyo. Mina ngingu-Princess. Sesiza ngangilithembisile ukuthi ngizaletha usisi Madube lapho uVuyani azositshela ngendaba zakhe ngenkambo yakhe lo Jesu ukuthi baqalise njani besiya ngaphi ninenganani. Silaye namhlanje lapha azositshela ngendaba zakhe lo Jesu ezimnandi. Zimnandi, mina sengimlayele kakhulu ngale kuKoda to Media. Abafuna ukuyamlalela futhi bengamlalela ngale kuKoda to Media. La ku-YouTube channel yakhe ngizayishare later khona lapha. Lihambe lalela indaba zakhe lo nkulunkulu ezimnandi ukuze sonke sisindiswe. Hayi, sisi Madube la usungabingelela abantu-ke. Amen. Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imessage le engiyikhulumayo nje. Ngiyavusela kuzo zonke indawo. Basho njalo eSwatini siyavusela ngegama leNkosi uJesu. Ngibingelele nje ngithi ukuthula makube kini. Ngiyabonga. Igama lami nguVuyani Dube. Ngithanda ukubizwa Madube mina. Madube, alright, sisi Madube. Madube noma sisi Madube konke kungilungele nje. Amen. Alright. Hayi, siyabonga sisi ukuthi libulisa abantu. Siza maybe introduce kancane ukuthi maybe liqale linganani ukuthi likhulumele uNkulunkulu and futhi akakhulumi lani khonapho kwakule ngithi ama-signs yini ukuthi umbelisasemncane ukuthi abadala babebona ukuthi umntwana lo kulenye into yini ehlukileyo ngaye kulabanye abantwana laba bakhona lapha egumeni. Lizitsho futhi ukuthi libuya ngaphi ekhaya mali comfortable ukuthi libuya ngaphi. Amen. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungi-invite namhlanje ukuthi sizokhuluma ngalezi ndaba zikaJesu Kristu oyinkosi ongithande ngingamazi mina esengimazi namhlanje. Ngithokozela kakhulu lokho ukuthi kube nabantu nje abayihluphayo ukuthi indaba zikaJesu Kristu bekwazi ukuzisherela abanye abantu or azizwe yena bese bona ukuthi no, asifanelanga mina ngedwa kodwa kufanele ukuthi ngabe ngiyashare kwabanye abantu. Ngiyabonga kakhulu lokho Sis Presence. uNkulunkulu ekunikeza amandla emsebenzini osuqalile noma owenzayo. Ngiyazi ukuthi konke kuyokhulunywa kukhona kuyomsiza empilweni. Ngiyabonga kakhulu. Mina nginguVuyani Dube ngiyavangela. Uqala ukuvangela sengine 2 years, umnyaka wesibili lo ngivangela. Yebo. So ngiqale ngimncane kakhulu uNkulunkulu ekhuluma nami kodwa mina bengam-understand, bengazwisisi, bengibuza ukuthi yini. So into engayisho nje ukuthi uNkulunkulu uma efuna ukuthatha umuntu amsebenzise uyamthatha emsebenzise. Akanandaba ukuthi uyamazi, uyakhonza noma ukhonzi. Uma nje kukhethile ukuthi lo ngifuna ngisebenzele, uzomsebenzela. Usebenzisa Yebo. Siyabonga. So ukuqala kwami bengisasemncane kakhulu. Ngiyazwakala kahle? Ngiyakuzwa. Yebo. Ngiyathemba ukuthi kuyinhloso kaNkulunkulu vele lokho ukuthi ungifakela namhlanje. Bengisasemncane kakhulu, benginabo 9 years. Yes. Ngaphupha. Kahle kahle kwakusemini ngibuya esikolweni, izikolo zazivalwa sokudala kakhulu ngoba bengine 9 years kungabo April, kuvalwa kwa-April. Then mangifika ngakhumula i-uniform, ngizama ukukhumula i-uniform ngibuya esikoleni ngaphathwa ubuthongo obungalawulekiyo obesikhashana esincane. I think azange ngenze ne-minute ngoba lapho ngiphathwa ubuthongo obungihlulayo ngavela ngalala nje lapha ecansini. Wathwavula 1 John 3 verse 3. Leyo ncwadi mawuyifunda uthi abanalelo themba bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile. Azangazi ukuthi lento le mayikhulunywa kanje ichaza ukuthini. Ngazama ukubuza abantu abadala ngoba mina ngangimncane ngina 9 years. But azange bekwazi ukungichazela ngoba ngangisesengumntwana.
nabo mhlawumbe futhi kwakungahambulelekanga kubo ngoba amaphupha kanje lezinto ezikanje eziyimbono zichazelwa wena self ozibonileyo. Ukubuza sebesiphongikwenza nje ukubuza kubantu kodwa into eyanjulelwa wena ichazelwa wena futhi ngendlela kuyabe kufanele uyizwe ngayo. Ngesinye isikhathi nginokuzwa abantu bethi banobizo olwamadlozi olwani kodwa leyo nto babeyizwe ngabaprofethi noma kwezinye indawo or ngamaphupho. No, uyilinde lento le mangabe idlozi ngempela ilinde izimanifeste iyodwa. Ungayihambeli kubantu ukuthi beyincedise, uyiyeke injalo ungancediswa lutho until kuze kuvele lento le kufanele ukuthi ube yiyo. Amen. Ngoba yes, so kwadlula lapho ngakhula, ngithe sengikhulile-ke nginabo 19. Sorry Ngaphinde sisuku sorry ngicela sacela ukuzwisisa ukuthi ule 9 years kwapha usebuthongweni bakho uwezwa nje ilizwi ebuthongweni awuzange ubone umuntu ngilosi kwaba lilizwi nje ebuthongo. angibonanga lutho kwasho izwi Oh, kuphela. okay. Then kuthe kufika leso sikhathi-ke senginabo 19 ngaphinda futhi bafika lobuya buthongo. Lesikhathi ngibuya efonini ngokusafona endaweni ezikude uhamba usiyabamba iqueue ufika ubhaze then usegola efoni kanjalo nje. Then ngangibuya lapho ngikhathele. Mangifika ekhaya ngathi ngiyalala futhi kancane nje kwavela wafika ubuthongo futhi. Kwathiwa vula incwadi uLuka 4 uyifunde nje yonke. Ngayifunda yonke ikhuluma ngokulingwa kukaJesu leyo ncwadi. Okay. So ize phela nje holelwa entabeni kanjalo esiyalingwa, then from there wasuka waya ngakubo ukuyashumayela kanjalo nje wafika wavula leyo ncwadi washumayela, abanye bamamukela abanye bamamukelanga ngoba babebuza ukuthi akusondodana kaJosefa yini le ekhuluma kanje. Yes. So angeke ngichaze manje ukuthi ayichaza ukuthini. Chaza lokhu kuhamba isikhathi mhlambe mangabe kuyakhonakala ukuthi siqhubeke nakwamanye amalanga. So into eyenzakalayo laphayana yaba senhlizweni yami ngayitshela futhi abadala ngoba ekhaya bayakhonza vele. Kunesonto ekhaya khule ngikhonza vele isonto esontweni eZiyoni. Then mangibatshela azange bengichazele futhi behluleke ukungichazela ngayo kugogo naye azange angichazele futhi naye ngoba naye wayekhonza. Then basibuza ukuthi kwenzakalani vele kahle kahle ngoba ungumntwana. Le ncwadi ikhuluma ngokulingwa. Uyabulinga ulingwane ungumntwana ngoba thina sibhekela ukuthi ungumntwana. Then kwahamba isikhathi yebo ey'lingweni khona ngingenile kakhulu but lezo zilingo sonke nje ngokuhlukana kwazo zingiqinisile kakhulu endleleni yami, yizo ezenza ukuthi ngiphakame ngikhulume namhlanje. But ngazikhulela nje kungekho ilingo ngaleso sikhathi ngaze ngamdala. Then kuthe manje siwukudala kakhulu ngo-2017 ngangingasakhonzi ukukhonza ngayeka ngo-2014 ngezimo zempilo nje ukuhlukana kwazo. Then kuthe 2017 ngabona umbono ngahlahla ngibonanga umbono ngabona imfene. Ngangingakhonzi ngaleso sikhathi. Yabuya yazongena la engilala khona endlini ngisegoli mina. Imfene egoli. Awu yabona into spiritual vele nje yenzeka. Yes. Ebusuku. Yasemfene yangempela ngiyobuthakathi. Ebusuku kwakungu-10 kwakuse-early kakhulu. Yes. Ithe ifika ngiyayibona ukuthi iyadlula le. Bese yangena mayingena ivele igibele embhedeni. Yazi igibele embhedeni kwafika ivesi kwathiwa ngivule uMahubo 46 evesini lika-1. Futhi ngatshelwa ngisephusheni kwathiwa leyo vesi isho ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu ensukwini zobuzima.
So biza igama likaJesu manje, ngabiza igama likaJesu. Cabanga ngikhonze but iyabuya ivesi yakhona, incwadi yakhona nechapter yakhona, nokuthi ngikhulume ngithini, nokuthi uNkulunkulu unjani. Then ngathi ngibiza igama likaJesu, yanyamalala le mfene. Ayiphumanga but yanyamalala nje. Phela nje kahle. Angazi yikho spiritual. Yes. Yanyamalala-ke ngaleso sikhathi. Then ngalala. Mangilele wase kuthiwa funda incwadi kumaHubo 50. Leyo ncwadi mangiyifunda kuningi ekukhulumayo but ekugcineni yathi ngizokudwengula, ngizokudestroya. And mase ngidestroya akekho umuntu ozokusiza. Ngayiva le ncwadi yahlala ngaphakathi kwami. Yangishayisa ngovalo kodwa ngayitshela ukuthi ngiyadestroya abantu babekuphi mangidestroya ke ngidestroya kanjani. Ulaka likaNkulunkulu. Yes, kwase kuthiwa buyela enkonzweni. Manje mina nenkonzo shem angifuni nje ukusho. Ngangafuni nakuyibona nginandaba nayo. Since ngangigcina 2014 nje kwakungafiki nakimi ukuthi ngiye enkonzweni. Ngisho nokuthandaza ngangithandaza makuthande mina. Bengihlala nosisi wami ongilamayo. Bethi mayethandaza mina ngibe ngilele embhedeni ngithi hayi mina ngizothandaza ka-1 makuphela umnyaka. Then ngicela into engiyifuna umnyaka wonke ngibonge futhi nalezi engizitholile eminyakeni lo. Ukuthandaza everyday akusinto engayiyenza. Indlela engangakhona nje. Ngingathandi emkonzweni. Yes. Then lokufika eGoli sometimes abantu singafika eGoli we relax too much, siyakhohlwa konke lokhana okunye sesithi adapt maybe impilo entsha sabe sesingasela ndaba lokunye into eziningi nje. Yebo kunjalo vele. Okunye futhi ukuthi ekhaya ngithi nawe niphoqa kuthiwa wonke umuntu ayenkonzweni. Ngabe kodwa kahle. Yebo. Then from lapho ngahlala ngangaya enkonzweni. Zange ngithathe serious lokho kwaba khona emoyeni wami but zange enkonzweni. Then kuthe ukuthi 2019 khona kwenye imini engavuka ekuseni ngifuna ukuya emsebenzini ngafudumeza amanzi nje ngabuyela embhedeni ongabomeyiso sokuqala ukubanda. Ngathakwa ngesinye ispirit esasi-strong kakhulu. Esanginyathezelayo sengikhama ngicindezeleka ngihluleka ukuscreama into ezinjengalezo. Sithe ngathaka lesi spirit ngazama ukuthandaza. Azange ngisebenzele umthandazo. Futhi njengomuntu owayekhonza ngazama ukuthi ngithandaze, ngizama ukukhuluma nangendimi, hayi Nkosi yami. Zazingasasebenzi, sezi-powerless. Then ngaphuma emzimbeni ngoba ngazibona ngiphuma emzimbeni kodwa ngishiya omunye umzimba phansi ngibe ngomunye umzimba. Yebo. Kwakuyi first time leya. Yebo, kwakuyi first time isenzeka. Then ngasuka ngahamba. Ngangihamba estradini esikhulu. Ngayo approacha igate futhi elikhulu. Mangithola lelo gate ngiyasho ngithi indlela engihamba kiyo ayikho right. Ngikhuluma ngiyazikhulumela nje mina ngithi indlela engihamba kiyo ayikho right. Indlela le yekubhujisweni ikhulunyiwe ngayo kuMathewu 7 iyafika nje lento enhlizweni yami ikhulumile ngayo kuMathewu 7 kwathiwa ibanzi indlela yekubhujisweni iyincingo futhi negate lakhona libanzi bancane abayakhona. Manje la kusho ukuthi ngihamba kuleyo ndlela. Ngabe ngithi baba ngicela last chance ngiyoshumayela. Mangisho njalo ngakhona ukujika kanti ngangivele ngithandaza ngihluleke ukuthandaza ngingaphendulwa ngingasakhulumi ngizwe ukuthi umthandazo wami usustophile ayisekho into esane movement empilweni yami. But ukucabanga ngiyacabanga. Then ngakwazi ukujika ngabuyela emzimbeni. Ngithe sengibuyela emzimbeni ke ngayithuka ukuthi bese ngiyenze njani bese ngifile na kwenze njani kodwa vele ngathi ngifile but ngapho kwesikhashana. Then ngaphaphama ke sengicela last chance. Yikukuthola kwami chance ukuthi ngijike ngizoshumayela. Then the following day ngahamba ngayo enkonzweni. Yes, then ngakhonza nje kuyi Sunday.
Next weekend angibuyelanga enkonzweni. Kwasekuphela. Ngazitshela ukuthi no kusho bengi-desperate for ukuphila. Yeah. So bengi-desperate for ukuphila sengiphilile lento le ibi-attack nje. Ngaqhubeka hayi ngizihlalele nje ngingakhonti from 2019 kuthe later 2019 ngafonelwa ngumlungu ebengimsebenza 2017. Wathi Vuyi, how are you? Ngithi I'm fine and you? Uthi ngi-right. Bengifuna ukucheck ukuthi u-right na. Ngithi yes, I'm okay. Uthi okay, ngiphuphile. Ngithi ngiphuphile, ngiphuphe kanjani? Angitshela ukuthi ngiphuphe ngihamba nawe, ngibona umuhle. Ngase ngikutshela ukuthi Vuyi, uNkulunkulu uthe ngikutshela ukuthi usebenzise i-calling. Uthi ephupheni bengitshela njalo. Usebenzise i-calling yakho. Ngathi calling mina. Athi yebo kusebenzisa i-calling yakho. Ngathi kanjani ngiyoqalaphi? Wathi ngasephusheni ungibuze leyo nto ukuthi uyoqalaphi. Ngathi okay kulungile ke ngiyoqalaphi? Wathi qala noma yikuphi noma ungaye enkonzweni kuphela. Ungenzi lutho uNkulunkulu uzowambula ukuthi wenzeni maso lapho. Ngithi okay kulungile ngizobona mhlambe ngizoya enkonzweni kule weekend ezayo. Then mangiceda ukusho njalo wabuza ukuthi isisu sakho se-right asikho buhlungu. Ngithi hayi sibuhlungwana nje kancane. Bengilovile namhlanje ngoba sengineviki nje ngisizwa lezi inhlungu. Ngifuna ukuya ku-doctor. Wathi ungayi ku-doctor bekuthiwe mangikutshela lento le ube ufila i-pain inyane esiswini econfirma lento engiyikhulumayo. Ifila le pain iba kwazi ukuthi lento engiyikhulumayo iqinisekile. Iqinisekile. Ngathi okay kulungile. The following weekend ngafosta ngaya e-church. Bangifika enkonzweni ngabatshela ukuthi hayi ngisile ukuza kwami ngifanelwe ngumlungu mina ke. Angifuni nje ukungasho angikho interested enkonzweni. Kodwa ngenxa yokuthi uthe ngibuye enkonzweni ngizoqala noma yikuphi ngilindele lokho. Into engilanda la enkonzweni angiyazi. Engikwaziyo ukuthi kufanele ngibe senkonzweni. Enkonzweni uzoqala i-calling yami. Yebo. Bangithandazela abazalwane ukuthi ngigcineke enkonzweni ngoba ngishilo phela ukuthi mina ngikho interested. Bangamukela back. But ngangikhonza uma kuthanda mina futhi wasoku end of year 2019. But ngaleso sikhathi ngabona ukuthi uNkulunkulu serious ngami ngoba ekuqaleni thi ngibuyele enkonzweni uzongidestroya if ngingabuyeli. Second time ngicele i-last chance ngathi ngicela i-last chance ngiyoshumayela. So mina nje empilweni i-first chance sengayiphiwa yaphela. Then manje ngiku-second chance empilweni. Phila ku-second chance. Futhi nayo ngasho ukuthi second chance yakhona yaphela. Sengiphile emseni kaNkulunkulu. kaNkulunkulu esiphila ngomuntu. Ngizosha ngaphambili makungivumela mangikhumbulile futhi ukuthi why ngiphila ku-last chance emseni kaNkulunkulu ngoba i-last chance yaphela ngizosho ukuthi yaphela nini last chance ngoba ngikhuluma ngo-2019. Ngisacela ukudisturba khonapho ekutheni kulabantu lami ngike ngafika isikhathi lesiyana ukuthi especially ngizithwele bengafuni ukuya e-church because i-church ama-perfume abantu sesumi sesihlezi phansi into zonke leza bengazifuni. Kulabanye laba bathi mina ngehlukene le-church angihlukananga lo nkulunkulu but ngahlukana le-church. But ithini i-advice yakho kubo? Aba-advisor wona uthi umuntu uthi I don't feel like going to church mina ngizakhonza uNkulunkulu endlini. Incwadi kumaHebheru ithi ningakudeleli ukuhlangana kwenu kubalulekile kuNkulunkulu. So ungakudeleli ukuhlangana kwenu enkonzweni kubalulekile ukuthi sihambe. NoJesu ngesikhathi eshumayela wayengena kuma-synagogues ngeSabatha. OPaul babevangela ngeSabatha babengena kuma-synagogues la kuhlangane khona abantu. Kubalulekile ukuthi sihlanganyele. Then nokukhonza usendlini futhi kubalulekile. Ivangeli liyimpilo esiyiphilayo siphila sihambe emhlabeni. It's not about going to church but liyimpilo esiyiphilayo.
So noma uzwa loyo mlayezo la okhona iyazi ukuthi kakhulu indaba ingawe noNkulunkulu. Ukuhlanganela ukuthi nikwazi ukuvuselelana ningabazalwane, ukwazi ukuphila nabanye abantu, ngoba if ungaphumi phandle kwabanye abantu uhlangana kuphi nabantu la ningakushare khona indaba zikaNkulunkulu. Akuhle. Kufanele nibe nosuku lokudumisa ozinikeza lona, ungadumisi wedwa kodwa udumise kanye nabanye. Hayi, siyabonga impendulo icacile, kimi icacile. So ngizoqhubeka. Then from there hayi kwakukhonza makuthanda mina mangathanda ukuya enkonzweni ngihlalele nje. Bese ku-end of 2019 vele kuthe ukuthi 2020 kwaqala into zama-lockdown. Kimi kwaba yi-advantage enkulu leyo ukuthi ngingayi e-church, at least sokunento engivimbayo ngeke kuthiwa ngiye e-church, kuvaliwe izinkonzo. 2021 engingayi enkonzweni, thatha advantage yokuthi vele kuvaliwe ezinkonzweni. Ngisho noma sekuvulwa kuthiwa abantu beyenze i-space. Yes, kuthiwa beyenze i-space. Hayi vele bengahambi mina enkonzweni, azange ngiye enkonzweni 2020, 2021, 2022 ngahamba nje kancane umnyaka uqala. Then kuthe ukuthi April, ekupheleni ka-April uqala uMay. Bekuyi-2 kaMay iqala leya drama nje yonke. Ngaphelelwa umsebenzi wokuqala, bengisebenza imisebenzi ewu-3 but yaphela yonke same time in 2 weeks. Yes, ngenyanga kanye. Yes, into eyenzakalayo ngaqala ngaphathwa yikhanda. Ikhanda lelangiphatha for I think from 2 May until 24 May. Africa Day khona nini? 24 ne? Ngisakwazi Until Africa Day lapho 20 something May lapho, but kungaba u-19 or 21 days ngiphethwe yikhanda. Nganqanyekela imisebenzi engangisebenza yonke same time. As ngimiswe nje la ngimiswe laphayana, kungaphumeleli nje yonke indawo. Ngazibona ngumuntu ongasebenzi kanti nemali yayisebhenki futhi ngaba scammed. Ngazama ukuyilandelela kwehlula ngoba babethi ngivula i-case. Mangifika e-police station bethi ayi asikwazi ukuthi sikuvulele i-case ngoba into za-online ziyahlupha, so asikwazi ukuyilandelela. Ama-case a-online asiwavuli. Ngagcina ngivela kanjalo ngoba ngale ebhenki bebefuna i-case number ukuthi be-reverse le mali ngoba i-account engene kuyo beyibonakala. Then kwaqhubeka-ke, ngahlupheka-ke lapho kakhulu. Ikhanda noma ngaphuzani belingapholi lelo. Yes. Kuthe nge-Africa Day leyo ngase ngilele ngabo 10:30 ubusuku lapho kuya ku-11. Bengingalalanga kodwa ngase ngisebhedini, ngisebedroom. Kwangena inyoka la endlini, mazingena ngangizibona ngo-live, hayi ukuthi angizibona ngisephusheni or ngombono, cha, ngangizibona ngo-live. Zithe zingena kusho zona zazingaboni, mina ngizibona ngoba ikhona eyakhulumayo yathi sifikile la ahlala khona sikhona ukumbulala. Izinkulu or just normal ezincane or zezingalingani. Enkulu yagibela embhedeni engicabanga ukuthi izongiginya ngoba isize yayingaba ngangi-anaconda, so uthi yayisinda okwenye indlela uze ukuthi la embhedeni sokusinda la kunento esindayo esigibela umbhede. Then leyinye yayiphansi yasho yathi sifikile la ahlala khona asikhona ukumbulala, asimboni, sibona ichibi lamanzi. But mina ngangizibonile, okusho ukuthi uNkulunkulu wangithanda wavula amehlo ami azibona. Wavula amehlo awami, wavula physical ngoba lezi zinto ngangizibona physical. Okay, sengi-understand. Then zona zingangiboni. Yes, then la ezaziripota khona ngezwa i-voice
iqhamuka ithi lindani kancane nizothumela ezinye ezimbili zizolilekelela. Then ngahle ngathandaza ngabona ukuthi makufika lezi ezimbili zizongi-athaka Overpower. Yebo. So ekuseni kwakuzovuka kuthiwa ngifile ngibulawe ikhanda, bengivele ngigula ngiphethwe ikhanda. Kanti cha, kufika iy'lwane la endlini, fika inyamazane la endlini zangikhama zangibulala ngendlela okufanele zingibulale ngakhona. So into lezi zikhona ukuthi uthole ukuthi umuntu uyagula, kuthiwa ubulawe yikugula, kanti sekunezinto ezibe zamthwebula noma zamthatha or zamtshontsha or zambulala evuke efile. Efile. Ubulawe ngumkhuhlane kanti akusiwo umkhuhlane. Njengami nje kwakuwusuku lwami lokufa, kodwa azingibulalanga ngoba uNkulunkulu wangiyenzela umusa. Ngazibona. Then ngathandaza ngabiza igama likaJesu, zanyamalala futhi njengaleya mfene. So igama likaJesu liyasebenza kakhulu. Ngoba usinike igama nje lilodwa first, igama elithi Jesu. Lodwa nje. Lodwa nje. Ungafonelanga umfundisi or umprofeti othile, ungenzanga nix. Especially entweni ezi-spiritually ungalibiza immediately ziyasha immediately. Anti-pain. Yebo. Leso sikhathi ngangingakhonza ukuthi ngathi ngisemandleni or ngiyazila ukudla. No, awekho amandla engangiwasebenzisa. Ngalibiza nje. Igama likaJesu. Ngiyimi nje. Ngalibiza. So abantu banokungabaza becabanga ukuthi igama likaJesu libizwa ngumuntu okhonzayo. Umuntu osephendukile omaziyo uJesu, umuntu obhabhathiziweyo. Igama likaJesu linempilo, linamandla. Ulibiza ngakhonzi noma ungabhabhathizwanga noma ngubani. Uyalibiza igama likaJesu. Uma ulibiza uyakusindiswa. Amen. Then-ke sadlula lapho ngaqala ukuhlupheka njengomuntu oyengasasebenzi engenamali. Ngahlupheka ngifuna ukungasho uma ngicabanga nje lesa simo sasibuhlungu kakhulu. Ngalahlekelwa yiyo yonke into ngoba nala engangihlala khona ngangiqeda ukumuvela khona. La kwangimuvanga futhi kwakuqhamuke lezi zinto nje lezi like endaweni abantu bendaweni njengamanje nje ngoba izizwe zivukelana kanje. So sathi siphuma ngaphuma ngashiya lezi zinto engangizisebenzisa ngahamba nje ngiyimi. Saqala impilo phansi. Ababehlala emzini ophe ngaleso sikhathi 2022 ukuthi kwenzakalani. Then-ke ngahlala la engangihlala khona, angisenalutho, kunzima Nkosi yami. Kwakunzima, ngifuna uqamba amanga. Ngihlala ngingadli iviki lonke ngingenakudla, ngingazilanga. Ngingenakudla iviki lonke, ngizoze ngiyokudla the day ngingaya kumngani wami wayelungiselela umshado. So ngangidla lelo langa ngoba nami ngangingomunye owayengumkhaphi kulowo mshado. So siyahlangana ngaleso sikhathi. Leso sikhathi masihlangana Nkosi yami. Yebo. Iviki lonke even iporridge umbe onathi itiye umbe kawungamanzi kuphela. Yayingekho impuphu. Ngangiphuza amanzi kuphela. Itiye neshukela nayo yayisingekho vele. Lapha into yayikhona yini? Ayikho nje into ekuthiwa ayikhona. Kukhona i-rice nayo futhi ngangayithandisisi kahle. Awungekudle everyday phela. No, yayinesmell ngesibi ngangizonda. Ngizosho futhi ukuthi why yayingismelela kabi. Yes. Isimo engangikuso. Then kwakungekho into engangayidla shem. Anything nje yayingekho. Then kwahamba isikhathi-ke kuhlala iviki lonke ngidle kayi-1 ngeviki mase-practicing. Uma singajampa iviki singayanga ku-practice kusho ukuthi ngiyahlala 2 weeks ngingadli. Ngikhumbula wenye imini ngahlala 2 weeks vele futhi sokufanele ukuthi ngingene kwesi-3. Ngaze ngabuzwa ngumastandi wathi wena mntwana uyadla nje. Ungubaba nje ukhulile.
ngathi yebo, Ebonakala uMaStanda ngoba ungena endlini yakho uzivalele. vele kwakuyimi ngedwa umqhashi, naye futhi No. kuyena behlala yedwa laphayana, mina ngihlala nengane. So ingane zasezithethwe ngomunye umuntu. Khona usisi wayesengondlela zona ezithathile but mina wangishiya. So uNkulunkulu mase efuna ukusebenzisa uyakukhetha ube wedwa. Ube yiwana kulami ngitsho lo muntu okufonela uthi nansi 100 rand. Hey, abaseduze nawe bonke basuswe eduze nawe usale wedwa. Then wangibuza uMaStanda uyadla nje, ngithi yebo ngiyadla. Wathi unamanga awudli, vele engathi unolakanyana so ubaba uNdlovu. Awudli, wangiphakela ukudla. Ngadla lelo langa ngabuyisela. Yazi ukuthi ngangihlala iviki lonke futhi ngahlala iviki lonke ngingadle, ngangidle ka-1 but ngangizwa ngisuthi iviki lonke. Ukudla engukuthiwa nguNdlovu, yebo. Iviki lonke ngizwa ngisuthi, kwathi kufika iSunday ngafonelwa nguSipali wathi uzodlula engibona. Uthe ebuya ngamtshela isimo, ngamtshela ukuthi yazi ngilambile, wathi anginakudla, anginamali engiyiphetheyo la, ngiphethe 20 rand nje kuphela. Ngathi okay Sipali kulungile, nganginikeza wona 20 rand, wanginikeza 20 rand, ngathenga iMovite. Yabona kwakuyikudla futhi ngangiyithengela ukuthi ilast ama-days. Ama-days, hayi ngoba iyakhukhumala iMovite uma usuyifake emanzini. Futhi ngikhumbula nengane zami ukuthi ithi ngiyelanda ingane zami kuSisilwana, ngahamba ngazilanda. Sadla iMovite i-weekend yonke, ngazibuyisela zahlalela duze nesikolo ngoba ngase ngikudenyana nesikolo. Zahlala noSisilwana. uSisilwana baphethe kahle, zi-right, zikahle, zinhle uyazibona. Mina yimi engilisana nesimo kunzima. So leso simo saqhubeka kwaze kwaba u-3 months. Bekubuhlungu empilweni, eqinisweni ngahlupheka kakhulu. Kodwa into engizoyisho ukuthi nganginoNkulunkulu ngalesikhathi ngihlupheka. Ngoba kwakusengqondweni yami ukuthi angidli. Kodwa sami indlala ngangayizwa. Ngathi wawutrainwa physical ukuthi loku usufasta ukwatsho ukuthi into le ngake ngayenza ngizake ngihlula ngizake ngife. Yeah. Sukuphila. Okwenzeka ukuthi okay, ngicabanga ukuthi 2017 bekwafika isikhathi lapha ngizodestroywa yini enginayo la, anginalutho ngisho nengane enginazo zithathiwe zibhekwa umunye umuntu, ngiyimi nje. So ngaleso sikhathi-ke ngahlala into engayicabangayo ngathi kungcono ngife kayi-1 ngoba ngehlule ukondla ingane zami, ngehlule ukuzondla mina. Kungcono ngifake ipoison ebantwaneni nami ngife nje siphumule. Ngiphinde ngikhumbule futhi ngithi ingane at least kunomuntu okhonayo ukuzinakekela kahle, ba-right la bakhona. Ake ngife ngedwa ngilinde lokufa. Engiphinde futhi ngoba ngingumuntu phela, ngiphinde ngicabanga ukuthi no, angeke ngilinde ukufa. Ithi ngizame imizamo ukuthi ngiyenzani. Uyazi ukuthi ukuhlala leyo 3 months ngendlala, angihlaliswanga ukuthi mina ngilungile ngahlala, cha. Ngoba imisebenzi vele yayinqamukela ngingasebenzi. Ngahlaliswa ukuthi 1 ngangifuna ukufa, ngase ngifuna ukufa ngingasenankinga. Ngangikulindile ukuthi indlala le ayingibulale ngize ngife. Yes, ngangasakudingi vele nokuthi ngidle. Ayingibulale ngife, akunankinga. Then kuphinde kufike ukuthi ngumuntu ngifise ukuthi noma ithi ngizame imizamo noma umuntu joine lezi zinto eziphuma eceleni mhlawumbe ezingekho right nje. Noma yini i-connection engaqhamuka. Ngaleso sikhathi yayifika engqondweni yami ukuthi ngayenza. Ngidinge ne-connection umuntu engayenzani nje, umuntu avele change abe yi-prostitute ka-1. Yenzeni ngenxa yokuhlupheka. Kuyafika Then kwafika izwi lathi funda
encwadini zikaPaul, ufune incwadi ethi ukuhamba ngobungcwele. Ngayifuna leyo ncwadi ngayithola kuRomans 12. Into eyayingivimba ukuthi ngiyenze ezinye izinto noma yini nje ephuma eceleni. Eqinisweni ngaleso sikhathi ukuthi manje ngikhuluma ngi-right. Ngaleso sikhathi yonke into okuthiwa imbi engenza ukuthi usizakale ngangicabanga. Noma yini wena oyicabangayo nami ngake ngayicabanga. Kuyafana lawo laba abagcina sebeyama-prostitutes or sebesenza ukuganga, sebethengisa ama-drugs. I think abanye labo badlule khona apha esimeni sokuthi akula msebenzi kanti ngenze njani. Manje bona bathale indlela ukuthi mana ngiyethengisa khona lokho. Yes. So senzakalayo ukuthi uNkulunkulu wathi ngihambe ngobungcwele. Ngayifunda le ncwadi ngayizwisisa kahle uRomans 12 kodwa ngathi kanjani mina ngihlupheka kanjani. Umuntu ohamba ngobungcwele ngumuntu onezinto ezimhambela kahle, alright empilweni. Hayi mina ngiyihluphekela. Mawufuna ngihambe ngobungcwele baba, kungangcono ukuthi unginikeze lokho engikucelayo mangithandaza, unikeze umsebenzi. Ngizolunga phambi kobuso bakho ngihambe ngobungcwele. Andivele ngangasomuntu obhedayo. Kodwa ngenxa ye-situation uNkulunkulu wayengidlulisa lapho ukuthi ngibe naleyo mcabango ngoba wagcina esengitshela futhi ethi ngifuna ukuthi mase uphuma phandle uhambe uyoshumayela ungajaji umuntu. Ngoba la ube kwazi ukuthi labo bantu abakulezo zimo uyobuya nabo. Ube kwazi ukuthi izimo lezi abanye abantu bangena through i-situation abesuke ebhekane nayo ngaleso sikhathi. Yes. So wangithanda uNkulunkulu ngangangene kukho lokho. Until ngaze ngathi uNkulunkulu uthe uzongidestroya kufanele ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu. Ngathandaza ukuthi Baba ngiyakwamukela ube inkosi yami nomsindisi wami. Manje konke lokho othi ngikwenze ngizokwenza ngoba ngathembisa ukuyoshumayela, wanginikeza impilo ngaphila ku-last chance. So okwamanje ngizoshumayela noma ngazi ukuthi ngiqalephi ngenzeni kodwa ngizoshumayela. Wazivumisa wena uJesu, awusadinganga lo mfundisi ukuthi akwamukelise uJesu. Ngamamukela ngedwa ngoba ngangazi communication yethu ukuthi vele besikhuluma njani. After that ngathola umsebenzi. But kwakuyi-one day. One day nje ukuthi ngikwazi ukubeka ukudla etafuleni, ingane zikwazi ukudla. Nala ngafika khona nje inkosi yami wangibuza ngoba ngumuntu engimaziyo engangimsebenzela nje sideliver amagazini kanjalo siphika i-merchandising kahle kahle. Alright. Then wathi ngibheka wathi Vuyi yini? Ngavela ngehlisa inyembezi kuphela. Wathi yini mntanami? Ngehlisa inyembezi. Ngathi angidli. Wathi kusuka nini? Ngathi ngike ngakufonela ngasho ukuthi angidli ngiyahlupheka ngicela usizo. But ngaleso sikhathi kusho besingakafika isikhathi sokuthi ngisizakale. Wangibheka nje wathi no man. Wehlile emzimbeni. Ngangehliswe indlela vele. Dala. Then ngangizacile khona but ngangajampisi kangako. But yena umuntu ongaziyo wayebona umuntu lo wehlile kakhulu emzimbeni. Then banikeza ke lowo msebenzi. Ngiyakhumbula ukuthi kwenye imini impela ngenxa yokuthi ngangikoloda uMastanda ufana ukuthi ngikhave kuMastanda. Ngesikhathi ngideliver lapho amagazini ikhona enye ishop ese-Clearwater lapha bathi yini nje le shop ngiyamabhuku kodwa exclusive bathi exclusive books. Okay. Ngafike intangi laphaya bagcina sebethatha ama-invoice bezenzela bathi hlala phansi. Ngahlala phansi bangiphekela amagazini kanjalo nje baqeda banginikeza ama-invoice ngaphuma ngahamba. Bafonela nebosi yami ukuthi hayi umntana komthumile ubuye wafeyinta la. Feyintiswa indlala. Kwakuyindlala plus ngase ngangibanjwe yi-flu kancane. So ngase ngiphele namandla ngavela ngathi kwaba buhlungu kakhulu lokho. Then hayi yaqhubeka impilo. So into engizoyisho ukuthi uNkulunkulu khona
ningamgabazi khona. Akekho Khona. umuntu engahlala 3 months nje enjalo uzodlawa yi-fasting 3 days vele. But 3 months uNkulunkulu behamba nami. Azange ife phakathi kwalobo buhlungu engangibhekane nabo. Futhi ungapheli mandla, khuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayengibonisa, engifundisa ngohambo lwami. Futhi ngisazokhuluma kakhulu ukuthi kwenzakalani mase uhamba noNkulunkulu. Yini okufanele uyenze ma uzwa uthandaza imithandazo kodwa ubona ngathi ayifinyeleli kuNkulunkulu. Imithandazo yonke iyafinyelela kuNkulunkulu. Kodwa suke singathandazi kahle or singamamukelanga kahle uNkulunkulu. So ngokuhamba kwesikhathi ngizosho ukuthi uNkulunkulu umamukela ngaluphi uhlobo. Uba kanjani, uba close kanjani kuwe. Umuzwa kanjani ukuthi manje unaye uclose nawe. Yebo. So yaqala ke inkambo yami noNkulunkulu bekungu-August ngesikhathi ngivuma. Cabanga indaba lesuke ngoMay. August wayesekupheleni ko-26 lapho. Then ngayitshela ukuthi manje sengizokhonza uNkulunkulu. Ngezwa ngiba ne-peace emva kokumvuma. Ngasho ukuthi manje ukufa noma kungangifica ngiyobe ngulungele, ngi-right. Yebo. Emva kokuba sengikucabange konke okubi okungangisindisa, but kwathiwa ngihambe ngobungcwele. Sikulunga kwami okwangisindisayo okwangenza ngisurvive for 3 months. So kufanele ngikwazi ukuthi mangibhekana nomuntu noma ngabe uyakhonfesa, noma ngabe ngixoxa naye, noma ngabe ngiyashumayela, noma yisiphi isimo engikuso ngikhuluma nabo, ngi-understand ukuthi mina ngisizwe nguNkulunkulu. So kufanele ukuthi ngibeke indaba yami ngale ndlela, ngimbekele indaba yami ngale ndlela yokuthi naye efile ukusizwa nguNkulunkulu. Amfile uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unothando naye, ngoba nakimi waba nothando nami. So if ngishumayela ngikhuluma in a soft way ngale ndlela yokuthi la umamele khona uyezwa nawe ukuthi kune-healing ebakhona ngaphakathi kwami. Kwenzeka the way okwenzeka ngakhona kimi ngoba ngiyeza ukuthi kuba ne-healing, ngiba nokwamukela ukuthi isimo uma uqondane naso kufanele ukuthi siphile sinjengoba sinjalo uqondane naso, kodwa ucele kuNkulunkulu ube nethemba, uhlale ulinde ukuthi uNkulunkulu ephendule. Ngoba bakhona umuntu akakwazi ukuthi uyadlala namhla akasebenzi, umsebenzi akasebenzi. Bakhona kungcono abanye abalamatoho 1 by 1, but khona omunye akazi ukuthi uzodlani labantwana today. Abantu they are going through a lot, but ukunzima futhi ukuthi baphume phandle bakhulume ngoba besaba ukuhlekwa or basaba into eziningi nje. Kunzima. So kulabo bantu abakuleyo situation manje, uNkulunkulu ukhona. Celani uzokunikeza. Akekho ozocela isinkwa bese ngiyamnikeza itshe. So cela kulawo mazwi ukuthi baba ngicela, ucela unokwethemba futhi uNkulunkulu uyaphendula. Ngisazokhuluma ngendlela yakhona okwamanje nje ngisakhuluma ngobufakazi bami ukuthi ngibaphi, ngihlangane kuphi noKristu. From there ke ngaqala ukushumayela, but ngangingenalo iBhayibheli. Nga-download elisefonini, ngaba nalo efonini, but i-physical Bible engihamba ngiliphethe ngangingenalo. So kuhamba isikhathi-ke sengishumayela ku-Facebook, but ngangishumayela only if uma kunomuntu ozoletha indaba yakhe. Mangiphendula ku-comment nje, angazi ngangiphendula njani nami. Kuzoreact abantu abaningi, kuthinteka abantu abaningi.